ni wamundi nenda kuelesya nzia kana undu kwithia ukwatene wiyani wiyono ngitha tuthukume undu kwithia ukwatene biasala ni waku wiyani waku no thukuma kutuma we syana syaku ya affect wa muno negatively undu kwithia ukwatene nthini wa career ku affect ya syana syaku syana ni vingite emergency atele muyu ivingwe sivingo matume ngwele no buzi baya muyu wakana osuno muyu mweno kana syana ivingwe isito wiki 5 uno kana syana ivingwe na ngatwe ukulya weta musiei elawe siwe kalile kabinda kasyo una mwana waku nindi mwekalande nindi ni wiyote iya now ekana na kwekalande muiya ni wabathie a good time kila kana ke koko kekalande nako manei kaende yata skulu kana no kwetela tu maite form report form maite file sia skulu kabetia kama mi na kundu bana vile kesongo mona yona na abita keswahili ubaluke na hesabu utono kwa hesabu 23% ata yani weyu negotiation no mwana perform ye niwe kale tende na akyo kamanyai ni chao kitumete ya perform na skulu aende yata maisha marketa mundu kabisa aende yata kubadha ibinda ende nondo akwithe eta akwatine no tukwatanie no tumandie mbesa ni waelethi ana ibinda ya kwikalandi na mwana waku kila mwana yenda wesiana 10 mana padhaundo kwata mabinda 10 maikalandi kila kana kekoka ukekalandi na ukekalandi na wajua ukekalandi na mutuku ukekalandi na mutua ukekalandi na kanini ene kila kana kekoka ukaevaluate niweseka na si mainge ithe asi ya inge maitu ithe ta asi tubalukila kwithia tuina quality time na syana na kondu mwana su aliwa tita mwende nundu asini takwatanie mawiyane muno yes mawiyano tutukumie lakini kabisa uenda umbia uthukuma masaa mengole na kwa muthename na muonsa kwa wiki nundu enda wilika wiyani saa ile sia kwata masaa 11 ya wiyo pepa ndunzembe tuni na kawa saa 10 nyuma ni saa matao ni saa 3 tusio tuko winukie syana ubika nomba saa 5 syana nikomie kwa cha nomba saa 12 na umo mutheno mwe ikofidate yesu ka make kuthikwe kalandi na mwana waku kila muthena ukayoka kalandi na syana syako have good time na kwikala kwitha ku have good time na syana tigwitwa ikaswim ikaye chips ya nguku witwa iko nendeke ku ya airport ola kundwa airport no neni baye mundu to ndo airport ngayo na ndeke ngakuno bisa ande sioka kana mundu ende na ku kiswani yakandike ndike thanga thini tina na iko na bisa ndumie kwani tusiokete kwa point itu nikana syana mbinge siwa siote itembende nondo asini makwatania mawiyani pio kesedi akendo musembi ni nakwatania Athiani syana syaku nisyo lilwenuwe na uyesa hivi ya nondo uwa kukwatana uwe available mostly physically na psychologically yes ka ukuona kwacha si umalanga watu umala nani kuja ufunga gate kuja ufunga mlango kana kayamuka saa 12:30 kwacha kabinge momo nindo mamino endete wiyani ila mukona na wathanda tu ugedia wina ngone mwaitu wine lolondo endete mwachu mweya wiyo mwende rokoma na iveti yani wakwata na pio wiki wathela wiki mwonze ila syana ibingete ni wathela ne mine yonde yathela syana isyo ka skulu isa hivi ya mwana wako ende no drop skulu isenganike no ni bavisi baikindu kweli mwana wako ko sai kwani thina ni mwo ikalandi na mwana waku umanye thina ni chao kila kiwa muthini kitumi nondo umwana sutaketha nutwa ukwelesya wiwa utabia akakuya nondo akwithia mam sasa apatikanagi na we ndoma na uwe yulu wa mwana mwalimu akautabia nondo kana ketha ke very genuine na ketha free na mwalimu gaithika mutabia kaimuya unajua mama anakujanga usiku na nimu maenda report ona story la si numba kaumu kitie syana syaku syenda weta kulako mwalimu nondo mwalimu ni wainengie wendo ni wasioni semwe wendo na kwitha ya available kwasyo mbe wito ithi na ngikot ndeto sya mwalimu mona ndabisie ila skulu syo binga wanangulie ngukulia tetina na lazimu tukulia yetu ikana na syana ibinda yonde no mwendeta syana syana
you know nye tina ela ba biko kwa syana pauni ni the number nini thani number okay saidi ya okay kala to kelana no tukosane nondo wa kwithia syana sia ma ukambe ngukulya witho ithukumia cha utina netha ndio kila nende to thukumia cha tusoke point ni la tuyendesi enando konekana mwana ni wako physically na psychologically ukethia mwana akuni waende oaje na ni wamanya kiliko ni chake ni wisi byuma miebo na tata ebo mwana wako yambia kwa affectiwa wana mwana wako yambia wa ulcers waona kana ganini kama miaka na miaka kenda kana wewe kuyaniwa ba nasikia hapa hivi baka po uni baka ba uba ila laka we kulia ni chao kwa ni koko we sindu siangati ko we tigo yona ya ni mesilia nono akwithia nyinya ithe ni makwate ni mawiyani molwa kana syana ni syaile kusiwa syana ni syaile konyo wendo syana syaile konyo company na kiukituma si mwana wako yambia kwa mwana wako yambia wa wisio kuambia hospitali kutoa mbesa ku bandu botu miondoni ongi kono ila wona we available physically na psychologically kwa mwana wako ni syana ne sa na si benefit mono na kedia mwana wako na school perform nesa ya na kingine ila mwatwa mwemanwa otwende na onene ya maundu maumandhi na syana situ na mekalele ila mwatwa mwemanwa na inya syana kitai yakotwa mwanani mwemanwa ne thea syana yakotwa kitai mwanani kitumi nondo ila mwana watwa mwanani with ya mwana wake kalate element yani uke saidi ya hii ngiti kana momo wako atuloke wasiana ya dadi amefika tuonde tuidio kama tukite nondo mwenyambu ne wabika na nenda kutabia nesaka ba musiai nja musiai muthini we available mwanani kwe musiai we mali kila kindu chonde wicho indi mwanani ndamdoneka yani maisha ni makana kundoneka luko na kana nika kaumeto chani ni kana meso kwate lino mathini kie meta wathini na alama thina indi kana ukeiwa kena muwe wango pyu nondo asia ni available asia sume ukilama kaiku haso akayaga bosia kilogo dosio ne thai maembe akaya kainda mayu athosie akaye meandu ibalua ni kana at least akwatyo kindu aete syana syake na kuwibunye kindu amusembi nondula namukie we wamukie wamukaka mbunene kana biasala ne waku kathukumane wakwatanie we yani ngale wisyo ukandikia syana thukumi kila kindu chondike bole uibo male umenangi kaugethia lewe we kaitwa nthi nondo minge kubita bata lakini syana siwa sina thina nondo ikona imwe ona ni we amwana Ujengu ya kuya nauti ya wea tukekala na kwa ni mami uya suwa kuiba wata kwa mwi niba wangilisi ya nona kana niba wasilingi 5 na nenda ukunenga ukewa wakana kamwe nabutene ilambesa siya ilato kekalie ethende kamwe ati tata umeki ya mbesa siyana kwa mwi kana kwa wiki akatabia na kambi yo save ya mbola siesa kuyania kwangela nenda aisi asivi yangilile kwa wiki kase ubyaka iya mbesi susiane yana muthe noma kwacha kamuka acha ni yaiwe yo kamwe one wiki ondo kaiwe yani ningu kuiba then I was like sasa haka kana niambia ati na nina ilo iwe yani amwe ndo nambe yo meki yangili yo kominivi savings yako ila ni yete nienda ukuiba no kana wambe kala na ito chaike ito kwa musi yusu nike ito ila wesa iwa kana kakuye kwani wiva wambesa siya nata nauti yawu yosuwe nondo kana ne innocent muno toto ni tutanamba kuyana tutanamba kuyimakiliko iyo kuya nauti yawu yosu tugekala naku nondo ndwitha ndwoneka kabisa na kiitabete yesa hivi ya wiwa toko nakana lakini hivi ya nduku na nondo tikwenda kwako pata wako ni kwitha kajenda kukuona pakubi nako maishani mako ainge maswani yako iba fisi kuprovide kila chabata enough kithia no chicha ilete aye kwithia we present matters a lot siana situ ni si utwenda yes angine nona lama mbithukise mwe muingo wekale muingo uni mwaka wa katatu sawa ni kuna yokubinge nundu wa corona mundu akwati kubinge mando ndulo ino kiasiana no ino chambeu ino chambeu by the way ndu ila ino chambeu mbua 3 acha ni mbua 3 ndu ila ino chambeu wiyo muingo tu
mwingo wa mundu no bala withanyo na kwati na ndi mwingo na indi kila kingine twega kutia Atumai nyumba wia wako ya syana sitonondo mwitu usu mwandikite tamuthukumi waku uchethesya kusubia syana ithi na aile ithi abo ku stand in the gap ila we ukwatene wiani lakini tibinda yonthe ndukwata na mitha mwonza kwa wiki ndukwata na mitha na maana 335 pio mwaka muima no ngina bathebinda na ainge muno maboss ainge ala twandikite Atumai nyumba ithi awabi kanyumba abuchukua mtoto enda umuoshe osakana kapi kunangiye kakome ndiye ndakana niwa ninoete nenda uthiumwa mundu wakwa kuthiumwa na kuthukuma isuno syako kila kibonekana kana kao kwana keano kenda uko kubila mau kana kunuweke kwenda na babi uko bunuona kana kambe ya kwita mwitu wa nyumba mam nono ne wengene mam niwe wetha available mam na ngagera with the dad nono kayene father figure nginomba lakini we nyasi ana ukaiba ati na iveti lakini we ta mama wa nyumba ndo akwithia wabi ka nyumba ni simu ingena we na wifi ni simu ni wambie kusisia kila kiene ukwata remote ngali no ebu nieke hii channel nipe yo remote ukwata ni sisionde ukwatene ndwe na saasi ya mwana ona ndwe singwa sia mwana sia nyivyende ingi sia buthukie ndo akwithia ni wakwata ni echauni wiani to balance masama wia na masa mako ya syana kana makusovia syana kila kindu chondiki kwatu na kinewe masala mailete na ende ngina ndia siati ila wesaiwa mwana waku akwita aunt manya pio ndwe available mwana nusu wako it's high time with that see with the to balance mawia na syana ni wanenga mwana support ila ya elite ni wanenga wia masa alama elite na bottom point ni ati ndukata kuya masa maboss na ndukapata syana company ya kunyeneta watina kendo wa musembi keke lungu chai kinya ya 10 kwisilanzeveni ya Athiani FM.